kushohoza birugiro muvuzo umuru municipality ya Sheema Rwebiita Preparatory School yabisingira higuru ayitwashanga beji na nabashomesa bari hakushaguza ahabwa amashemererwa abatica bita abatu nankira abakozera mu murimo gw'amani kandi tukaranga twakora izi results nitoye isemero ryitwa teka murembe Rwebiita itwentushomesa abana tureba ngo buri kimwe cona bacitunga kandi nituhereza abana obwire batwikaho batubuza tubagarukamu. Got 7 aggregates. I would like to thank Rwebiita Preparatory School who have given us great teachers. They have taught us, they have encouraged us. Nishima bakuru beri shomero aba basize kutugumisereza bakagumisereza bazire bitu bakaronda fizi yona bakajisasura utube turya haba bibatakishira kutubinga mununga. Rwebiita Preparatory School neshangwa umuru municipality ya Sheema umuringo Makizeva Sima Ruhanga ahabwa results za Rwebiita Preparatory School buzuma zashemera kandi zabanungi abazire abariyo kwa heru mazima mureta abana aha Rwebiita Preparatory School kandi cyo ntibasimera ababire bari n'abashome abana Rwebiita Preparatory School. Director wa Rwebiita Preparatory School nagira ngo ikigenderwa cyabo no kuma mutindo buri mwaka babasize kutusupportinga munonga kwatanasize hamwe nkishomero n'abazire abana tubakora iki bakwenda n'abana nito kitkwenda so ni sima munonga kandi nyino kushemerwa kwa mani enda kusima na director abo kuba support yabira twire nayo ni yamani munonga so mwene mukama aryo murinzi witu. Amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif.